Kakak Maang soy. Biasa anak gaul gitu loh. Berarti acok di gauli tuh. Indah, mau kasih den tuh gaya trendy masuk kiri ini. Trendy. Trendy lo guy. Batu berang luang guys. Makanan se jo lau asin tuh nyo. So what gitu loh. Apa lo sowat tuh ah. So what? Iyo apa tuh bahasa orang masa sowat tuh. Tuang mangkonyo acuk nonton empat mata sekete lajaleh baku dun sana emaang laki paitik mandai keteang mah di situ. Itu kutul arwana mah. Ayo itu, lah tentu ang mah. Ya lah nama ngerti dan jadi Kembali ke laptop.